Pinaling ka talaga karate, Franz. Di karate talaga tagamin ng dimsay. Tamakitam, pinustaan. Awan sa ako madiskartyam tatangal daw, Brads. Dalat ta, Brad. Guray ka lang, ah. Uri pang merienda ko ma. Awan pa'y gamin ti ubrak. Supay, ah, Brad. Supay mo, padala na yung anak ko. Aguray ka, Brad. Di ba tatam ituloy ay karatin dimsay? Ayun niya. Tandanik na lipatan na na. Nyamot isurom kanya na, Brads, no may suna. Exercise ba na, Brad? Kinbatit nga, kugta-kugtar. Kasano ngay, Brad, makahalata. Umadi ka master ti karate. Basta, pasaron naman amin ngay bagak, Brad. Badi na mo ajay. Ayun niya, Brad. Damo mo talang na aji, ah. Nagkarapay mo talang na ajay, Brad. Basta no sumangput suna, rugyan tatig karakaratay. Una, Brad. Tamakita na. Sa bagbagi ko na. Sobra sa matin, parami na kanya na-exercise kayo na duwa. Madisap ang karate yung surod na kanyak. Bahala na tan, basta parang paspasuron. Madinsamot umay ni Dimsin na, Brad. Supay, ah. Nasakit sa mo tibagbaginan. Nabannog sa suna di kalman, ah, Brad. Yung paramid mong exercise. Kaya na, ajay, Brad. Tatangkiran mo tsuna. Kinapigsapay nga mangan. Kasdi, ah, Brad. Di urahin talat tagarudo na. Brad. Paumay, ajay yun. Dapay nga takwarta nga pambayad aja, Brad. Adulat ta siguro, Brad. Takalala ko nakalding na. Supay, ah, Brad. Ni, arta ni Dimsin, Brad. Paumay tuyay. Ayun, bilisan. Kunwari, practice ka karate. Hey, nagrugidesan na. Sakto lang sa ating pagsampot ko. Dimsay, api nagbayag ka. Tatay na kami urayon. Naladawa na, nakaraing. Nagsakit na bagbagi. Kasdi, ah. Baka din magkayag sursuro karatin, Dimsay. Kaya, Franz. Pigsap lang ating bagbagi. Kaya na, Brad. Tara, pigsapay nga mga nata. Una po, napagsak mangan. Adugam ni gatang ko. Ni, ado pa'y kwarta na, Brad. Singiram tinanginam. Brad, siya bahala, namukatan. Nga po, mangrugitan. Undim siya, kat bago tamang rugay. Bayad ka pa ya. Ewan niya, muna aja na po. 2,000 undim siya, tatangal daw. Nay, aping umina matinapaw. Nyaga ni Dimsin, kastaang mo lang ide. Habang bumaybayag, ngumingi na bayad na. Di ado mo lang nasurusuruan, Franz. Ado a Dimsay. No kayat mo, karate ta, pinustaan. Hindi lang kay tiripiray. Padipay lang, Brad. Tao pa'y mo muna, baka no kakasi lang kanyam. Kasla di mo gamin mamati kanya, Brads. Mamata ko na po, artay bike ko dusmilitat ta. Kasta Dimsay, no kaya mo makasurusuro. Nya, rugyan tayo dim siya. Una po, rugyan tayon, yung ay aramidik ngay. Ag jumping jack ka pa lang dim siya, 50. Stam di kalmanin na po, ulit manayin. Kailangan na ta dim siya, tamawat-wat tabagbagay. Siya po, sigurado, rugyan na kaon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 46, 47, 48, 49, 50. Nalpasin na po, yapay sumaro na ako. Gusto ni dim siya, tuladin na kami ni Franz. Wow, Dimsay, tuladin na kami. Huwag sige po, surutin kayo. Tandaan na matiraramidom dim siya, tadamdama si kalang tagkastoy. Wow, Dimsay, tandaan na mati sursuro may. Happy pa paano yung mandandama na duwan? Apang kami merienda Dimsay. Tatatay kami pa igsapat to. Undim siya, magising kami, nagladaw kan tumart. Huwag, sigurado po. Yadin siya, matanda na matiraramidom na eh. Ulit na po. Basta ulit-ulit ang latataramidam Dimsay. Makasurusuro kan tulat ta karate. Kasi lang aramidag, makasurusur karating Franz. Wow, Dimsay, kasta mo lang naramid ko iday. Pinaling ka talaga karate, Franz. Di karate talat tagamin ng Dimsay. Tamakitam, pinustaan.
Kaya mo, Brad, nung makasusurong taon sa kamawisin. Di pa lang gawin mamati, Brad. Siguro dapong, rugyan akon, ay suro kanyak. Kasta dimsay, ta makasurusuro ka nga na B8. Nay, Dimsay, panahon na ka pa lang Pag kami pagmirinda, busta ulit mo yung suro may. Kung sige apong, ang problema diyay. Nay, dimsay, madigagkuskusit ta. Apang kamain, lalay nga magsurusuro dita. Woy! Makasurusuro lang karate, Franz. Taklo to pustaran, tukutok-kulok to, tato lang maun. Madi nga ta makahalata ni dimsay nga pagkakukwartaan ta lang suna. Padi mo siguro, Brad. Tamot talang mo suna. Supay Brad, naglaka nga maluklukaw. Sorry ka, aduti kwarta na. Ang dapat arami di kanya naman damdama. Inya mo ni Naji, Brad. Kwartaan mo sunan. Brad, di na mo ajay, mo talang ajay. Kasano nga pagkakwartaan mo suna ngay, Brad? Kati certificate suna, Brad, nga sinusurak ti karate, tapos singirat ti limagasot. Dino ka nga rin mga alat sa certificate, Brad. Adod di balay, Brad. Kas Jaya, Brad. Ning, ipapatinan sa amot tig surusuro ti karatin, Brad. Bay, ang Brad, tama di makahalata. Dimsay, talagan sa among agsurusuro ka na. Franz, tamo ng kanto ti karate. Talaga, Dimsay, manuntumot pustanan og karate ta. Basta, taklo to pusta na, Franz. Won, sige Dimsay, palpasan mo ba ita pinagsurusuraw? Tunatan. Nya Dimsay, nalpas mo ipaparamid na Una pong, inulit-ulit ko pa. Kasdiya. Nalpas ka garo nakasusuro karate na. Kasi lang nga pong, di dakpay sinusuruan. Talaga kasdiya Dimsay, kahit mo, nabigat pa, sa bali man susuro kanya mo. Madi na pong, gusto natin na surusuruwa ko. Basta ulit-ulit mo lang yung surok Dimsay, lumayang kanto mo lang. Won, Dimsay, kasjay naramid ko iday, sungal umay nga karate. Kasi siguro, agpraktis ako rin naldawan. Dimsay, kaya mo, kang kati certificate nga sinusuruan kati karatay. Ano nga, certificate aja pong? Mutalang ka nga talaga, Dimsay, katibayan nga sinurusuruan ta kati karate. Kasi sige mo na pong, kantak man. Ikang ka, ngam, madabayad na Dimsay. Dambayad na pong, manungay. 5 gasot lang Dimsay. 5 gasaot, nagninaan. Won, Dimsay, magamit mong tumot lang ajay. Apay, dam lang kasi mo, Franz. Won, Dimsay. Alak ko daya pong. Tama ti kahit ko kanyang Dimsay, kami garo tayo, alam to na di balayon. Intan, Brad, uri ka nakasurusuro mo, Dimsay. Tan, Madisaw, pang karate, yung surusuro da kanyak Kinartandak sa ng kitinaduan na. Madimot siguro. Mutalang nga talaga ni Dimsay, Brad. supay na may saan tama na yun.